Хызенешне шамрык сене явыштарза шене проектсене пурны жайгердестілевлі. Студент сен күне республика рейхерарымзен канажын хастарызем мал эметлі. Малашлыға шерепен удаган пермай адаланма тұрыжаган зембетел бүлжеш. Чывашхенери район хулазен информации конференции вырынды шамрык сен палаты зен пайдажы зем келзе жетіреш. Малданах пірлежу ердюжи Наталья Николаева херарымзен канажын иртне жылды эш педімледевізімбе палаштаржы. Пуря республикари уйрымзенже ширин бинетла пайдаш. Пілдерхигдар дуземдырых, чи пулдарулы земдезе падырели районенжи, тадашыне жубашкар хулынжи хастарзене палартна. Игибінде ширин біреміш шула, сырдада хузан күделевжи кинетуны зене халаланыне гура, візене ажызене история зықлазақ варастезен ума ішлене. Херарымзен канажын пужарывебе ергелене эбі херарым конкурс шүллі жайра иртне. Онда худшынны вишшыралы бір жинжын, алы егебінетла сазылаган болна. Шакнашкалаш пужа малашне шамрыксен палатызене де явыштарашын. Шамрык шемьезен клубызыне хадылешне біркашны районда шамбада паян пірле пуштарынса шагында Чуваш патшалық педагогика университетінде шамрыксын бейбір калашашын, малашыне мүлле эшлесі бірге. Малдан Лазавара республика Рияшкерін паян мінбек ызықланыне, мүлле проектсенбе эшленіне, малашлыға мүлле жуғырсенбе утныне тепчереш, чынныбекте тунзықлама вағычукине пұғыннызем сымақпа галаза, презентацизембе шереплецейнен держеш. Улады районенже сымақран, Тропа 21 проекта адаландарашы, Яшкерім ергелене туристсен клубын телевизем нумай. Ошта жүреме бұлдараттым, біржи әбір. Бірін ялда, Низовка Баевка ял бұр, жамындырығынде жүрені. Бәлдірді да сұры юған живдырық қытамаран бағандарыны. Малашне, ку шак ұшқын ол бірін шамбық раха, анжақта малашне біріна адаландарза біраса шанат бұр. Епреш районен шамрагеземде бірлеги программызыне худшынмай алынақ хаваз. Тень малашне грандельзе хамырбатрада бір кызыклы проект бұрнышламамай келі. Теші хавғаланза тілбулыва келнезем. Терлерен мероприятие пала худшынма дрожапыр, терлерен фестивальзен берен ердеші елді. Онда да берен шамрыксем, аржинзем, пирарымзем, шамрыксем худшынзақтарайшы. Аксымақмай кырлажын пилікміжінже берен елда бұжын кере ерцегаре. Хоккей фестиваль ирцегаре, онда анне, ати, тада хоккея юрада деген фестиваль. Онда пала худшынжы шемьезем, ашы амыжы тада ажи. Виде хастар худшынза, хызен бойызене кыдарца, премшкімш вырынзене ечензе илдеш, шемьезем чынақты берем. Болдарул да мотор шемьезем. Республика Рейхерарымзен канажы шамрыксен сеневізіне шуғыжызіне шуда елзе, керек епле ұйдурада пулышма хадирине калареш. Бірле ішлемелі вара кыжалдан умай, шемье глобізіне ергелесі, терлі конкурс иртерзе пулдарула, пужарула херарымзене тупса палырдасы. Онзырбышне Чывашенре кыжал херарымзен канажын бірреміш съезже иртнерембе сагрывуны жыл жидеть. Онба келі жүлін терлі эш пуш ергелеме палырдна. Чывашенгыларым Валле, Алиса Александрова, Михаил Солин.